Nasihat Musurmanrin ihtiyajar qiliza qudun. Abu Hurayra-di viçelay Allah razı huray aga qarnvayvol Payg'ambar-di alayhissalatu vassalam lahana. Ni musurman i dünyadin sapashman vilikay azada vurta Allah-di Celle Celaluhu. Am qiyamat-din yiqqan sapashman vilikay azad iyida. Ni ahval avachir burjlu kastin halq izilarayta Allah-di Celle Celaluhu adan hal i dünyadani ahiratani qizilarda. Ni musurman kevayta yani adavur şeriatı glas qantiday kar. Allah-di Celle Celaluhu am i dünyadani ahiratani kevda. Allah-di subhanahu wa ta'ala viçin lukras kümek guda ta lukra viçin sthadis kümek guzmay qwan. Çirviler qaçudayri qel kam ve heykastiz Allah-di subhanahu wa ta'ala ikarday cennetis fiday raq qizilarda. Allah din qoleri kaysada insan arqot kana Allah din kitab sanal keldayla ve çirdayla abral sikin volqeda abur rehim div kevda malaikri elqena qada ve Allah di Celle Celaluhu viçin vilik vaybrun malaikri arada abrun qarar qada amma vuj adan krari engelarayta qsan krar bes qadar tavuna adaz viçin asul binedi tadi halda vilik fiz kümek gudaç. Aga qaraydi İmam Muslim. Riyadus Salihin kitapday.